amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Nawe ibi nubyumva uraza kugira ubwoba nurangize wifate ku munwa. Polisi ifatanyije n'ubugenzacyaha RIB bataye muri yombi abagabo batanu bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya abana babiri, umwana umwe w'imyaka 10 undi w'imyaka 12 y'amavuko, dore yuko bano bana babasambanyije ku iki gicamunsi mu masaha ya nimugoroba. Ubugenzacyaha RIB bufatanyije na polisi nta kuzuyaza, abagabo batanu bahise batabwa muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya abana bakiri batonya badafite icyo bazi. Ubwo abaturage barize basuka amarira, ababyeyi ba bano bana bo bavugaga yuko bano bagabo nibabafata babarase kubera ko ibikorwa bakoze ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Murenge wa Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri habereye amahano akomeye cyane, habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko yishe nyina umubyara w'imyaka 85 y'amavuko, dore yuko yamwishe amuziza yuko yamwimye isambu. Ubwo umwana yari avuye mu mujyi wa Kigali avuye gushaka amafaranga, asanga umubyeyi we yatanze amasambu, we niyigize amuha isambu, dore yuko umubyeyi yivugiraga yuko nta sambu azamuha bitewe nuko uyu mwana atigize amwubaha cyangwa ngo amuhereze agaciro. Niyo mpamvu rero yafashe umwanzuro wo kumwima isambu kugira ngo nawe azashake ibye yumve uburyo bivuna. Uyu mwana rero nibwo yaje akahita yica nyina umubyara, ndetse ubu ngubu nyina akaba yapfuye. Uyu musore akaba yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, akaba afungiye mu murenge wa Kitabi aho akurikiranwe icyaha cyo kwica umubyeyi wiwe umubyara. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abaturage bifata ku munwa, abandi basuka amarira, abandi ntimba iba nyinshi. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Nawe ibi nubyumva uraza kwifata ku munwa nurangiza ngurire. Ubugenzacyaha RIB bufatanyije na polisi bataye muri yombi abagabo batanu bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa babiri, umwe ufite imyaka 10 n'undi mwana ufite imyaka 12, dore yuko abana babasambanyije kuri iki gicamunsi, abana badafite icyo bazi. Abana bakarira cyane, abaturage bagatabaza, ndetse aba bagabo bose bagoswe bahita bafatwa. Nibwo polisi yageraga n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bahita batabwa muri yombi, aho abaturage bavuze yuko aba bagabo babakatire urubakwiriye kubera ko icyaha bakoze ni icyaha cy'indengakamere. Icyaha bakoze iyo kiguhamye gihanishwa igifungo cy'imyaka 30, gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Dore yuko mama wa bano bana, dore ko bano bana bari n'impanga, bisa nk'aho ari impanga, bavuka ku mubyeyi umwe, dore ko mama wabo yavugaga yuko bano bagabo babarase cyangwa babice bitewe n'ibikorwa bakoze by'indengakamere. Ni mu gihe mama wa bano bana ari mu gahinda no mu marira, ariko babagejeje kwa muganga basanga bano bana ntago bigize bandura cyangwa nta ngaruka byabagizeho. Bivuze ko aba bagabo bazakatirwa igifungo cy'imyaka 35 y'amavuko. Nibiranzurwa, ariko nibabyanzura tuzabibamenyesha. Ni uguteganya yuko bazakatirwa imyaka 35, ishobora kugabanyuka cyangwa ikiyongera, ibyo tuzabibamenyesha nibyiyongera. Akarere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, ubwo yari avuye mu mujyi wa Kigali, dore yuko agejeje iyi myaka atarashaka umugore, dore yuko mama we bavuga yuko uno mwana yamubereye ikirumbo, ubundi akavuga yuko atuzuye. Ni mu gihe uyu mugore yagabaniye abandi bana bose iwe amwima isambu. Uyu musore rero yavuye i Kigali ku iki gicamunsi, arangije ahita yica nyina umubyara w'imyaka 85 y'amavuko, dore ko yamwishe amuziza yuko yamwimye isambu cyangwa yamubujije uburenganzira bwe. Uyu musore yatawe muri RIB cyangwa yatawe muri yombi n'ubugenzacyaha RIB, akaba afungiye mu murenge wa Tare akurikiranweho icyaha cyo kwica nyina umubyara. Iki cyaha iyo kiguhamye ushobora gukatirwa igifungo cya burundu gishobora kugabanuka ntawamenya. Ni mu gihe itegeko rihana abakoze ibyaha nk'ibi ngibi hari igihe
igifungo cyangwa hari igihano cyabo kiba kibateganyirije. Ni mu gihe abaturage barize, abandi bifata ku munwa, abandi barangije basuka amarira bavuga yuko ibyo bari kubona birenze ibyo babonye mu mwaka utaha. Bavuga yuko iyo Noheli bagiye kuyinjiramo bameze nabi. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze. Nyamwarimu mu bana yitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonko. Wakoze subscribe nongeye kugushimira.